Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Di siya sino man nga agannad kadagiti ibagbagana, ket ilislisin na ti bagina, iti riribok. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Awan ka di tilakadyo ita, tatang. Agpasintruak ita, anak ko. Apay kaday. Ni, sapay agpasentro akmat ita. Apay kadiyaya. Awan ngamin timang receive iti parcel ko, tatang. Maideliver ngamin itakat. Anyaya ti order mo. Pagpapintas Mabalin mo't nga ibatim ti bayad mo dito'y balay. Ilamang mulaang iti pasaw. Ay, delikado, tatang. Saan mo't mabalin apastrakan tayo ti delivery rider? Iti gate laeng Saan mo't siguro nga agtatakaw day jay. Ay, amokon. I-Gcash ko latan ti bayad, tapno awan ti parikot. Bilinag tulatan nga ibati na ti parcel ko iti gate tayo. Adakan kaday ta. Nakababain mat no taktakang paylaang ti kaaroba tayaw. Hello, ma'am. Adak, dito'y sentro ita. Anyang aminan ti kolor ti pintor ti balayo, ma'am. Na, di mo imbagakkan kan? First time ko lang amin nga gi-deliver dito yung lugar yo, madam. Iso saan ko pa ya kabisado. Blue ti color ti balay mi. Blue mat lang ti gate mi. Ibatim latan ti gate ti parcel ko. Siguraduam lang asan ang makit-kita Tama nga no alaan ti sabali. Ti bayad yung ay, madam. Isend mo lang ang ti Gcash mo, isend ko ti bayad ko. Okay, madam. Itamat lang tapno malpasan. Sige, madam. Isend ko. Nanang, agpaamya na nakita. Anya ti aramidem ijay-jelay anak ko. Imawag namin tinagaplayak. Kat kurang kano ti requirements ko. Anya? Iso ti ilakad ko ita, nanang. Apay nga min adi mo kinumplita o di na interview kayaw. Jakmut amo akasapulan da pay day jay. Iso ang masapul nga ilakad ko ita. Iti kasta, makapangrugi akmatan iti trabaho. Agan-anad ka anak ko. Wananang, di na ka di pa kadanagan. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda pay, nanang. Ala, agrubot ka nga rudan. Iti kasta, makapangrugi ka matan iti trabaho. Ada ka mo't gaya maunarda. Ti parcel ko nga itatang. Parcel. Imbagak mo't iti delivery rider nga ibati na iti gate tayo. Nay, awan mo't tinakitang a parcel itay simang petak. Ni, delivered ko na namot kanyak. No adda ti imbati na. Adda kumamot tinakita. Ay ipadas mo akuntakan dahi di anang i-deliver. Nag-text nga rod kanyak, tatang, na i-deliveran ko na. Nay, papanan kumangay dahi jay a parcel. Na, amang ano damot limabas akalugaran tayo, kat pinaginteresan damot tan. Ay, pagan ano da kumamot ngay ti parcel mau. Anya lati amu tayo ngay tatang, amang ano nasulisog mo tan ala. Ay, mapanak man iti ayan danana Fatima. Iso dalaang mati kanayon alumabas diti balay. Ay, agtanang ka anak ko. Makisarita ka anasaya at kadakwada. Ada ka din nakitkita yu a parcel na ibati iti asidag ti gate mi, Nana Fatima? Ay, awam mait balasang kao. Anya? Apay ka day. Amangan ko nakno adati nayawid ni Jelay dito'y balayo. Pagpapintas ti linaon na day a parcel. Nay, aganad ka agtanang ka. Di kag papabasal no awan pamanagnak mau. Asino ay kumangarod ti daduma amangala. Mapukpukaw ka day. Isungarod nga agsalsalud-sudak kada kayo, Nana. Da kayo laang mati kanayon alumabas si Jabalay. Kaidil-deliver da laang day a parcel itay bigat. Nay, wala mumi dita Ada ka din ni Jelay, Nana? Mabalin ang makasarita? Ada na panan na. Urayam laangan alumabas iti ayan yaw, takasaritam. Tano siya,
Awan amok di ta parcel. Kinasarita na kakadi ni Narda, Jelay. Ne, saan mat, nanang? Imbagak mat nga urayan na lumabas kay Jabalay da. Di siguro nakita, ah. Apay, nanang, adda ka di parikot? Data ti pabasulan na anangala iti parcel na. Ha? Parcel na? Wan, mapukpukaw ka now, kat kay deliver lang itay bigat. Awan ti amok dita, nanang. Uray siyak, awan ba ti amok? Ngam no agsasao ni Narda, kasla sigurado adata tinangala iti parcel na mapukpukaw. Mapanak man iti ayanda. Agsarita kami man. Saan mabalin basta agpabasulatan no awan pamanaknak na? Anya dya imbaga ni nanang kanyak? Mapukpukaw ka no ti parcel mo? Wan, amangan kunak no pinaginteresan nyo matan. Saan Pagan anok mo't nga iti parcel mo? Da kayo lang mat nga agin ti kanayon alumabas di ti balay. Gaputa dito iti pagpagnaan mi? Atapam atinakaw mi ti parcel mo? Asino ko mga rod nga iti daduma mapabasol? Ay, agtanang ka, Narda. Saan maiparbang apabasulan na kami? Saan mapukaw dayjay no awan tinangala? Taipilit na pailang amin. Awan nga rod ti daduma mapabasol. Agannad ka kadagiti isaw-sawang mo, Narda. Di ka kumabasta agpabasol. Tano saan ka pa nga agsardang, ipabarangay kan. Awan ti pamanaknak mo. Angam no agsasao ka? Kasla sigurado ka ada kami tinangala iti parcel mo? Hello? Ma'am, pasensya kayo no italangan na song batak tiyawag yo. Busy ak ngamin. In-deliver mo ti parcel ko dito'y balay. Saan ka di? Wan ma'am, itay bigat pa'y Iti blue agate tinang ibat siya. Awan mo't nga minan dito'y. Anya? Kasanong awan, madam? Awan ti makitak a parcel dito'y. Jack amu Ada siguro limabas kat pinaginteresan dan ti parcel ko. Mapanag di tano bigat, madam. Agsarita tayo to. Wan man tane, agparikuta kon. Kasapulak unay dayjay a parcel. Saan na maiparbang tikas di pa nagsasaom ka ni Jelay? Prangka akla ang tatang. Na, sigurado ka kade nga iso tinangala iti parcel mo. Sa anak pa'y asigurado. Ngamdakkel ti posibilidad nga isuda, tatang. Kasaritam nga umuna tinangi-deliver. Kat no iso nga rod ti kinasaritak iti cellphone ko itay. Diyo ka din ang agtimbagana na i-deliver ka no matan ti parcel ko. Amangan mait no sa bali abalay tinangi-deliveran na. Blue agate ka no nga rod, tatang. Saan laang mait ada tayo ti kulay blow ti gate na. Ay na, pangasiyo, tatang. Mas stresak lang nga rodon. Karkarwan nyo pa'y mat. Anya, lakit din. Una, tama nga no inton madamdam may pabarangay ka, gapu iti kastapan agsasaw. Anyat imbaga ni Kapitan keng ka, Jelay. Agsasarita kamin to kano, nanang. Masapol ka di nga ipabarangay mo ni Narda, anak ko. Wen takas dyan mo't ngamin ti panagsasao na kanyak. Pagan anok kumati parcel na ngay. Amang ano panunutan da, nagpabarangay ka, kat simple laang ti parikot yaw. Simple laang, nanang. Ngam kasanuak mo't is-stress, gapu iti aramidan ni Narda. Syakit din ti riribukan na. Kat awan mo't ti dakas nga aramidak kan kwa na. Sa bagay mo't kit di Uray simple lang ti saan mi anak kinaawatan. Masapul ang maaksyonan. Taamangan numabaybayan kat agbalin to adakkel nga isyo. Narigatan, nanang. Ay, anya ti masapul mo, Imelda. Parcel mo't ni Narda aputot mo dahito imbati da ijay balay. Ha? Kita ti na isurat. Naganti putot mo. Ay, wan. Day tati parcel asap sa pulan na di kalman.
Awanak nga men, iji balay, idi kalman. Iso nga itala ang anakitak. Ay, ijay matgayam tinangi deliveran da. Ay, nagkamali at inang i-deliver. Saan na siguro akabisadaw? Kan may isa, agpada ti kulay ti gate tayaw. Ay na, agyaman naklaunay ata in sublime. Ah, Ay, di pa'y kalmaan ang masiksikuran day jay anarda. Pagpapintas na nga maintilinaon day to'y aparsel na. Dahil mo tayo parcel ko ang mapukpukaw, tatang. Inyag ni Nanam Imelda. Anya? Ijay matgayam tinang i-deliver anti-delivery rider idi kalman. Ha? Kung natumat kan ka, Ay, una yun day tao. Sa bali mo't gayam, abalay tinang ibatyan na. anya ngay ita. Anya ti ibagam kada jelay. Na, awan basol ko kadakwada, tatang. Na, kat no alisto kang agsasaw. Di mo pa'y amuan ti punaw, sakbay ng agsaw ka. Kalkalpas ko lang nag-deliver, madam. Mapana kon itayan niyo. Saanan? Ne, apay ngay, madam. Insublida ka di ti parselyo? Insublidan. Unay kamatan. Sa bali mo't gayam, abalay tinang ibatsyam. Ha? Nakabasbaso laklakat nga rudan gapukan ka. Nakabasulak gapu iti kina irresponsablem. Kulay blue ti gate yo. Saan ka di, ma'am? Wen, ngam sa bali agit tinang ibatsyam. Ha? Kasta ka di? Eh, pasensya kayon Saan ko nga min nakabisado ti balayo? Jakmat ammo sa baligayam na jay. Awanan ti maaramidan ti pasensyam, tanalpasan. Nakabasol akon gapukan ka. Ay, no apay ngamin asikapay laang tinang i-deliver, Anya? Anya ti kunayo, Nana Imelda? Adda na i-deliver a parcel iti ayan nyo? ay wan, parcel ni Narda dayjay. No kasta. Talaga sa bali abalay tinang i-deliveran da iti parcel na. Apay ka di aya. Wana, takas taunay ti ungat na kanyak, Nana. Syakid din ti atapon na nangala iti parcel na. Tagayam, sa bali abalay ti naka-i-deliveran na. Nagado sa una iti kalman. Apay nga minasaan pa'y nagsaludsod, sakbay nga agsaaw. Jakman ammo iti day ti ababae, Nana. Mala, pagsaritaan nyo day tabanag, tadi kay gayam nagkinawatan. Wana na. Talaga nga agsasarita kami to ije barangay hall. Jak magustuhan ti kasdi apa nagsasauna. Makapasair ngamin. No apay mo't amasapon nga ije barangay hall ti pagsasaritaan mi, No iso ti kayat da, awan ti maramidam. Nakasimsimple aparikot. Si kantumat nga main, di mo amo ti aganad. Ure saan ka asiguradaw, isawang mulat ta. Awan basol ko, tatang. Basol tinang i-deliver. Wain, nagbidot ti delivery rider. Tasabali abalay tinang ituludan na iti order mo. Nga madalat tamat basol mo kada jelay. Anya? Talaga maasardakan ka. Nang runa, katkas jay ti pandakisaritam kadakwada nga agina. Awanan kay ti mo daw. Anya ngayon ti planom jelay. Nagulimak matan ni Narda. Nagulimak taam mo na nga iso tinagbidot, Nanang. Matuloy ka di pa iti panagsasarita yo iti barangay hall. Wana nang. Amagad mo't no. Tapno adda pagnakman na, Nanang. Tapno intun sumaruno, agan na din iti panagsasauna. Kasla kaasi nga men. May baba inday jay no kwa. No umay dito'y balay nga agpasensya. Amangan no agbaliw ti kapanunutak, Nanang. Anya ti gagaram, Narda? Mariribukan na iti mapaspasamak, jelay. Anyat kayat mo asawan? Nasakitan ti ulo kamang pampanunot.
Pangaasim, tadi mo ko man ituloy ti planom. Agsasarita tayo lang matidya barangay hall. Mabalin mo't ngagsarita ta itan. Amangan matno agin sisingpot kalaang manan. Saanan? Pangaasim tadi nak ipabarangay. Sorry, pakawanan nak kuma. Apay ngamin adi mo ammo nga annadan dagiti rumrumwar itingiwat mo. Madanagan nak ngamin no saan nga agsubli ti parcel ko. Kasapulak unay dayjay. Wen, maawatak no madanagan ka. Ngam saan arason dayta, tapno pabasulem ti padam a tao. Saan na maulit, Jelay? Saanan? Okay. Pakawanan ka. Ngam inton sumaruno, agtanang ka kuma. Agan annad ka. Panunutem pa'y ti ibagam, sakbay nga agsao ka. Iti kasta, mailisi ka, iti riribok. Naawatam? Uwan, Jelay. Katagyaman ak unay. Ikarik, saanan ang maulit? Agannad ka, iti panagsaritam, iti kaarubam, tapno maliklikan, ti saan nyo apag kinaawatan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti maisapay apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na ibag nga oras kada kayo amin.